अहानबद मरोइब पाउ हुम्बुदरा तरुक सुबा कॉन्स्टिट्यूशन डे की थौरम पांगथोखरे खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाउमित यंग ताबरिब सिंगबु तराम नोकचरी पाउसंदों पिजरी High Court of Manipur na Bar Council of Manipur, High Court Bar Association of Manipur, All Manipur Bar Association amasung Manipur Judicial Academy ga punna khutsamna duna Mudra Taruk Suba Constitution Day Thoram High Court of Manipur gi auditorium da pangthokre Thoram adu da High Court of Manipur gi Chief Justice Justice M Sundar, Justice A Bimol, Justice A Guneshwar Sharma, Manipur Judicial Academy gi Director Justice Gaifo Silu Kabui, Advocate General Lenin Hizam, Bar Council of Manipur gi Chairman S Bihari, High Court Bar Association of Manipur ki President N Kumarjit amasung All Manipur Bar Association ki President C.S. Bimol Chandrana maru oiba President member sing oina saruk yakhibaga loinana Registry Officer sing Senior Advocate sing amasung masak naiba miyoi kyasu saruk yakhi Thauramadu ga mari lenana High Court of Manipur ki Chief Justice M Sundar na luchingduna Constitution ki preamble paminakhi Thauramadu ki manung chana High Court of Manipur ki Chief Justice M Sundar na Constitution ki spirit ngak pa haibase citizen oiriba ekhoi khuding maki thodangni Constitution da India ke citizen khuding da chap manaba fundamental rights kaya piri loinana fundamental duties kaya leiri haibasu ekhoina ningsingba mathautai Mark namakha tana lising amaga chamapal ni fomapal gi November 13 lebak asigi oina adopt tokhiba Constitution asi Republic India ge yamna maru oiba amani Constitution asigi Principal Architect Dr. B.R. Ambedkar amasung Drafting Committee gi miyoi singna laukiba thodangbu singthakhe It is our to protect the spirit of the Constitution. This does not require grand gestures. It simply means following the law, respecting others' rights, participating in democratic process, standing against injustice, and contributing to the progress of society. Let us also remember that democracy thrives because of informed, aware, and active citizens. Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. Unquote. On this special day, may we all carry forward that spirit with commitment, with responsibility, and with pride. Miyam ge semgat sagat pada quality compromise tawba yaroi political party amagi luchingba oigera ex MLA gimi oigera wangoi kendra gi administration yengsina ba MLA amalei authority natana authority saba wangoi kendra da yaroi haina MLA khuraizam loken haikre wafamasi wangoi daleba community health center da blood bank amadi level room sagatli bagi fibam yengsinbaga mari leinana wangoi kendra gi MLA khuraizam lokena paumi singda phongdokhibani hospital asigi anauba extension building sagatli bagi implementing agency oiriba Health and Family Welfare Engineering Cell gi AE TH Ronel Kumar amadi Staff Singh CIC Wangoi gi Medical Officer in charge Tekcham Tamha amadi Staff Singh yauna anoba building sagatlibugi fibam yengsinke Nauna sagaliba structure adugi quality ngakna thabak su khibra haiba khangdoknaba multi-function rebar detector season aduna yengsinke semgat sagaliba adugi matang da implementing agency amadi hospital gi authority da hangbada thabak adugi subcontractor pariba thikadarna hospital adugi blueprint tapiriba amadi ngakadaba quality gi wangmada hairaga su tadana semningba suningba mawongda thabak sui haibagi wakat MLA da paudam ke Suram liba thabak sing adudasu oifam amadi leifam thokpa structure gi wangmada thabak suzil lamkibasu thengnake yengsin khongsat aduga mari leinana MLA khuraizam lokena wangoi dalai riba CIC asi maikai asongi oinadi yamna maru oiba hospital ama oiribani hospital asida ana laing gi lakliba asi asuki matik yambana district hospital ama oiba yaraba hospital oirabani masina state amadi central government na khangbana hospital asigi expansion gidamak senthang piraklaga health and Family Welfare Engineering Cell da deposit tawrga anova building ase sana ba yaba pirakpani Sariba building asigi contractor na ti panmaini hai aduga subcontract lauraga thabak suriba sina wangoi kendra da MLA oiramba amage mayamba zadu kauba amana thabak subani haiba khangbangamle
एजेंसी अमदी हॉस्पिटल अथॉरिटी दगी खंगलकपगी मतुंग इना थबक सुरिबा कॉन्ट्रैक्टर असे मीना हाइबतादबा सुनिंगबा तौनिंगबा मवंगदा महकना अपामबत तवी हाइबताई मसिमक डिस्ट्रिक्ट असिगे मरी लेनबा अथॉरिटी गी मफम दगिसु ताब फंगी क्वालिटी द कंप्रोमाइज तौरे हाइबसु खंगबंगमले मसिदी वांगोई केंद्र ददी यारोई अथॉरिटी नतना अथॉरिटी साबसु यारोई हाइबा इसा इसाना वखल ताबियु वांगोई केंद्र द स्कूल बिल्डिंग ओइरो हॉस्पिटल गिबु ओइरो मसिदी पब्लिक प्रॉपर्टी ने तुंगी खलगा पिरखलिबा सेंथंग अदुना क्वालिटी लेना साहोगदबने मसिदा कनामतन लमहेनबा यारोई पॉलिटिकल पार्टी गी लुचिंगबा ओइगेरा हाना एमएलए ओइरंबा ओइगेरा हौजिक वांगोई केंद्र की एडमिनिस्ट्रेशन येंसिनबा एमएलए अमा लई मसिदा लमहेन तुहेनबा किहनबगी थबक तौरकपा लेरबसु एमएलए ओइना लई थेंगननबा पाउ पिबिरउ क्वालिटी ngaktribasi अथॉरिटी ओरिबना हाइरगा सिंदोक हनगदबने याद्रबदी फाइनल बिल पिबा यारोई हॉस्पिटल अथॉरिटी नसु कंप्लीशन सर्टिफिकेट पिबिगनु मियांगी ओइबा लन असदा सेंडोंग तानबा मसागे काननबा थीबा थबक सुबा थिंगमिनसी हाइखे क्वालिटी लेतना थबक तौबा बिल पीबसे यारोय अदुगा सि थबकसु मखोइदा सिगी फाइनल बिल पीबसे यारोय खोइ लेबा खोइ हॉस्पिटल जिगी खोइ इंचार्ज होइना पुबिरो इबेम नजु मजिगी मंगोंदा खोइ एनी कॉन्ट्रैक्टर होइगरा अमा होइरा प्रेशर तौरक्सुनो अइगोंदा दम हाइबियो अदुगा मागी मदुगी लाइबा थबकती क्वालिटी मेंटेन तौदबनिना नियम चुम थबक सुदबना मदुगी कंप्लीशन रिपोर्ट पीबसे यारोय केंद्रसिदा एनी कनागोन धमकी तौगेरा तरंग तौगेरा अमा तौगेरा सहिदा नियम चुमदना थबक तौबदी सोयारोय थबक सुद्रगसु सुरमिबा असुबसिदी खतन क्वालिटी लेना सुहनि अदु थुनसु लोइसनब होनाबे हुजिदि इरांग फलांगसु लेत्रे थुनो लोइसनब होना अदु करिगुंबा अदु सु याद्रगदी वावदु कक्सकेदम लमलाई हायर सेकेंडरी स्कूल की नौना सागदबा लैबोरेटरी की बिल्डिंग असे लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए केएच इबोमसाना उरेप उयुंग तमखरे स्कूल असे की फिजिक्स अमदे बायोलॉजी की लैबोरेटरी ओइननबा बिल्डिंग अन्नी उरेप उयुंग तंबगी थौरमादुदा एमएलए केएच इबोमचा पुंगदोंगबम जीपी की हानगी प्रधान आई प्रेम अमदी खुलगी थौपुब सिंह सरुक्याखी थौरंग मरी लेनना पुंगदोंगबम डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी डब्ल्यू रोमेना लमलाई एसीना एमएलए ना होटनबगी स्कूल असेदा नौना लैबोरेटरी साबा हौरे स्कूल असेगी याइफनबगी दमक एमएलए ना थवाई याउन होनरकपासी थगतली हाइखे थौरंग मरी लेनना एमएलए केएच इबोमचाना फोंदोखिबदा स्कूल असेदा क्लास 6 तगी 12 फाउबगी ओइना महिरोय चनिपाल की मथक्ता लेरी लेंगा की स्कूल सिंगदा महिरोय सिंग तंबगे चांग हंथरबा मतम असिदा स्कूल असिदा महिरोय मसिंग यामना तंबा सिमक स्कूल असिगे ओजा अमदे कोइबदा लेबा मियांगी होना जमन्नी स्कूल असिगे नौना सागदौरिबा लैबोरेटरी अनि असिना महिरोय सिंगदा चाउना कानबा पिरगने केमिस्ट्री की लैबोरेटरी सु अत्यनबा मतमगी मनुंगदा साननबा होटनरगने स्कूल असिगे ओइना अतोप थबक मरी सु पांगथोकनबा होटनबा लेरे हौगलकलिबा महिरोय सिंगबु अफब लंबिदा पुनबा अमदी मतमगा चानबा मखलगी महै मसिंग तंबिनबा अखोय खुदिंगना होटनसे चाउखत थौरांगी थबक अमा तौबदा मियाम पुन्ना सौगतमिनसी हाइबा वाफम मखाताना फोंदोखे कोई लैब की दा वालों से केमिस्ट्री की लैब लेट्री मसुसु यारी कई अथु मतन तो कोरोना बाई कन होना जानी अरुगा कोई की स्कूल से की वजह सिंह प्रिंसिपल याउना मोई मैम सु डेवलपमेंट दा काइदा सेमगत सागत पजिदा थवाय याम यावी आदि तंबी तापि पजिदा amna थवाय यावी बसे सिने खुंजाना थवाय यावी बने सिगी मैम सिने ने स्कूल से मैम दा तमिंगी अदुइ दंता कोई वजह सिंह मुझे थागत पोकुचे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग की मतंगदा तरुकलक सुबा मीडिया फेलोशिप की मरीरक सुबा इंटरेक्शन सेशन फोरम पातलाइबा डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मीडिया रिसोर्स सेंटर ना सिंधना पांगथोखिबा थौरम अदुदा डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर वाई प्रेमानंदना हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज साइब हिरमदा वांगांखी क्लाइमेट चेंज समदि हक्सल की मरमदा नैनरकपा मतमदा क्लाइमेट जस्टिस क्लाइमेट इक्वालिटी एयर पोल्यूशन क्लाइमेट एंजाइटी नैनबा मथौताई हाइखे डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमारना क्लाइमेट चेंज ता हक्सेल असे यामना लुमना लौफम थोए स्टेट असे दा हौजिक देंगी गी लाइचट अमा संदोरखलिबा सिगी नैनबा मतमदा शहर गी मफम सिंगदना लाइचट असी हेना संदोए हौकिबा चाही खरा असे दा लाइचट असे खंगेन हिनगलखलिबा से साबगी चांग हिनगलखलिबा सिगा मरी लेनै साबा हिनगलखलिबा मखै कांगसी मरुम कोकपा हिनगतली हाइखे थौरमदुदा मीडिया रिसोर्स सेंटर के एडवाइजर सीनियर जर्नलिस्ट सिंगसु सरुक्याखे and the solid waste my first value for waste mapang ba mo ko sisu hom jana pai hodra gadi mo disu
when greenhouse gas am take pang release do adana hospital chi big industry am sumi high dia so industry mani adana climate resilient or healthcare centers ya ko ya achoba economic change minerals kuma india is policy of this November 22 Kakching Police Station Gate Checkpoint tagi Security Force na khutlai ga konana fare hariba yumnam tomba chahi angkai taruk laifam lamjau mayai lekai hariba MUSC RPF amadi masigi lan misanglu PLA karigumba hiramamata damari laina de haina lona thinkraba RPF ke Assistant Secretary Publicity Bankim gi cherolamana phongdorakle Pawgi marthana tenba break amtang nominase Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Breakitung da toram nokchori makhataba pau pizari 131 Battalion BSF ki humfu suba raising de gi thoram gi sarukama oina mini marathon ama Indira Gandhi National Tribal University Makhan campus ta pangthokre thoram asida battalion asigi commandant KS Nautia atai officer singsu sarukya ke battalion asigi personnel marfu mangana lamjela sida sarukya ke Lions Club of Imphal Golden Pride na Horizon Hospital amadi Past Pupils Association LSF Imphal ga khutsamna duna nongmagi oiba diabetes vision dental amadi medicine gi oiba health camp ama kumbi gi wapokpi maninglaikai gi wapokpi youth development club complex ta pangthokre Lions International District 322 digi makada one district one activity November gi activity gi manung channa pangthokiba health camp adu maikai adung gi miyam na mapungfana Kanabalauke, Halkem adu the Lions Club of Imphal Golden Pride ki thomi amadi Past Pupils Association LSF Imphal gi thomi amadi Little Flower School gi Imphal gi administrative singna sarukya ke Loislapuda maruba pawam kana pizari Humbudara taruk suba Constitution Day thoram pangthokre Hauzik phawge ne dia Stephen Sandok cho Manipuri paw matang asida loishinjare geng tabri ba pumna makpo amuka hana rumjare